I 10 ljudi ovdje je Skin Team, dobrodošli u još jedan klip na ovom kanalu. Sada igra Igor, Left 4 Dead igricu. Da, evo idemo. Samo da malo puške. Ovdje pokupim. Idemo. Idemo ovdje neki zombi. Ovdje mogu da prođem. Ovako. Opa, gdje si? Čovječe, brate. Hej. Vidite malo mrtvi zombića. A, evo šta je ovo? Benzin. Šta će ti to? Ne znam. Ovo je puška. Moram ovdje da idem gdje ste prijatelji i... Gdje? Šta onda? A. Smoker. Tamo treba da idem. Oj, vidi ovo. I ajmo bre. Ajde si. Čaki, ne. Ovo već je mrtav. Aj, evo. Ne treba da radim. Aj, šta je to bilo? A, ništa. A, ne. A, dobro. 100 helta. Šta je to bilo? O, možda tamo treba da idemo. Da vidimo, ne. Tamo gore mislim da ima slabo desi. Uje, šta je to bilo, brate, bomber? Čehova baba. Tamo mislim da imaš snajper. Snajper. Tamo gore. Samo treba da ja, ovako. Snajper, a? S druge strane? Može i s druge strane. Koga bi? Snajper. Nije snajper. A, ja ću ostati. Tamo je bio. Šta? Snajper. A, zašto mi treba? Ne znam. Neću. Skočimo i ovdje neki zombici. Opet zombici, samo zombici. O, kako je lijepa životinja. Treba da ovdje idem. Treba da ovdje idemo. Mogu da otvorim. Aj sve bežite od mene. Gdje si prijatelju? Čak mi već jednom. A idemo. Ništa. Idemo dalje. Ovo je prava. Možda ovdje nešto. Moraš da skočiš na auto da bi ključavan. A šta? Uzmi bombu. Opa, Jackie ga. Puška. Idem gore. Aj, crkni već. Šta sam pao sad? Nešto moram da ovdje uredim. Gore, možda nešto ovdje, ništa. To je samo to što imam. Idemo sada. Šta to nisam vidio? Beži. Baci bombu. Hell ne. Oj, živo. Fire time! Pa, đubre jedno gori. Crkni. O, bazen. O, fuj.
Ovog ću pustiti. Ima nešto dole, neki živih. Nema, samo ću doći i dati. Što je to? Dobro, idemo dalje. Dalje mi je to. Ovdje. Gitara! I što je? Ovo i bombu. Sad ćemo gitara ili gitara ima što gre. Ne, ovdje sam i bio. Ovdje sam došao. Idemo gore, ne? Gore. Mislim da... preko, da. Tu bi trebalo da budu stepnice, Idemo gore. Dajde bre. Oj, jebem. Je umro? Kad nije, O, bombe. Uj, truje, ne. Idem. Ko je to bio? Nešto. Idem dalje. Ovdje. O, ne još. Da, ima sve ovako. Kao što smo ovdje. Idemo dole sad. Crknu gdje. Moramo da ovdje idemo. Ajde. Samo da ih sad. To sve. Što? Crkni. Tamo gdje. Idemo ovako. Ne možemo vidjeti. Ovdje su prijatelji. Ne. Koga je pokupio? Evo ga, zombici. Preko, mogu ovo da razbijem? Ne mogu. Evo vas, ljudi moji. Baci bombu. Evo, hvatite bombu. Došlo je samo jedna, dvije, gore. Hunter, ne. Pucaj Hunter, crko. Ona se to prije. Ne mogu ni ovdje. Gdje ću sad? Ovdje mogu. Bacimo. What the fuck? Evo. Pazi. Dobro. Ajde, crknite svi. Ovdje je neko spava. Evo. To je glavno tamo. Nešto je tamo bilo. Idemo dole. Ok, dole smo. Oj, jebić. Idemo sad malo gitar. Jebić. Dobro. Ne, glavni video sam. Crkni bre. Ko je? Mogu ovdje da ide? Mogu. Sada idemo.
Evo ga, ono, crkni bre. Pa ne možete. Valjda tamo treba. Idemo tamo. O, bomber. Je bil? O, je. Dobro, nije pljunuo. Gdje sad imamo? Gdje bili? Ja mislim. Tako, ovo treba skočili smo. I odavde ću. Ima neko? Imam ovo. Ne, ništa. Ajde ste. Ajde, brati. Konačno. Tamo je kraj i konačno, ajde uđite. Uđi bre. I to je za današnji klip bilo sve. I ako se vam svidio dajte like, naravno subscribe i to je to.